Kekenhuan kinong yalam ke NPP bakan top ya ke Youth Wing Shillong City bat ke NPP Women's Wing East Khas Hills District hakano phai singi khat atrik unai tung arhajar arhulai kilami syakhamat ban penrem ya ke jingja sya thombor ke Dr. Amperin Lingdo MLA ke parti ne East Shillong bat menteri ke sarkar MDA ke baar nalor ke jingsya thermau ke yengsa ajongka kablaja ha ke janmit khatwei terik unai tung arhajar arhulai kani ke kenuan kalarai ban bu da ke jingtho sya menteri rangba ke jela ukon rat ki sangma bat kumju sya usembut menteri rangba badai pet ya katanat kampo ye uba preston tensong ban kentui ki bor pulet ba om dei ban ai jam ye ki badan kti bat khamtam ya ubala sya kem na ka tei ke jingja na kaliang jongi tingil apen kre hi bangin tho kata ka city haba ya dei bat kani ka atak ka bamenen janmit bat kumno banwan rak kata ka jingsong suk jingsong sengan om dei tangi ki kenthai brio jong ka NPP ne no hanri ya ka dong kasnong hi kum kala jong kala khra hi brokoi kum bangi alap bangi ong ba kayeng kasam jong i Dr. Amperin bat kani kayeng kasam kabla adai kabla sakri ki ba nadu menchwa bat ngi ibekim judan kum kita ki bai dubu taki gat ni ki aka hapo yang asam because ki sengan kemle ki bakla tata ka jing so sengan ki pat ba ki yo benrung benmi no benwan ra kita ki jing ki benya keren kita ki jing hentai kempoi perkhat bakum kini ki ru kin wanja tingi kondam sibun ni kan ni takadong ikerpat ya police department bat ya home department bakan simkhia ya kan ni bat bakan le ya ka bodon kam ben ai kata jing saja ne kai kat kum kaan palabu daka police department